ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଭଲ। আমার প্রিয় নেতা, সুখর সাথী, দুঃখর সাথী, সারা বিশ্বরে চলচঞ্চল সৃষ্টি করিଥିବା বিকাশর সাথী প্রিয় নেতা নবীন পট্টনাୟକ মহোদୟ, মোর প্রিয় হিন্দোল এনএসির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, সমস্ত বন্ধুগণ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଜସ୍ର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦେଖା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଦେବୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ଯିଏ ଯୁବ ସଂଗଠନର କୋର୍ଡିନେଟର, ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଇଟି ସେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଇନ୍ଦୋର ବ୍ଲକର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୋର୍ଡିନେଟ, ଆମର କାଉନସିଲର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାଉନସିଲର ଆଉ ଯୁବ ନେତା ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଆମର ଗୁଡୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ the confidence of you under your leadership will be maintained as usual forever. That is my whole submission before you, my beloved leader, Mr. Naveen Patnaik. Our leader, Chief Director Naveen Patnaik Jindabad. Jindabad, Jindabad. Naveen Patnaik Jindabad. Jindabad, Jindabad. जोर से बोलो, प्यार से बोलो, नवीन पटनायक जिंदाबाद। भाई भोनी माने आपन माने पार्टी स्ट्रॉन्ग रहतु, काम करतु। मैं यहाँ हूँ, हम मेहनत करते जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।